leader Congress ki MLA Sugunu dagi elect torokpa kendra di elect torokpa Sri 𝗗𝗘𝗩𝗔𝗕𝗥𝗦𝗦𝗗𝗘 masana ayonda hayu so kano se discussion sida ai ready yo ai Chief Minister ga debate tongre se do house to tongre se ju matam pyo yare tawrage hai. Okay, thank you very much. That is one point. Secondly, ngasai thambi badu Chief Minister ge statement se adum misleading oi hai tai. Half the kari dong ta boycott walkout to no ai do idum thamjage ekoi tarik ani da private member resolution se Prime Minister unagi hai benate letter dum da pathok chage MLA manga mangna ma mage letter nei kitang slightly language da variation le so am bana chamani hai tai smile ekoi under rule 105 language the having felt the absolute and the urgent necessity, this House resolves unanimously. The House and passed the resolution. The copy proposed unanimously that the Honorable Prime Minister of India should have a thorough discussion with the members of Manipur Legislative Assembly in the matter of the endless and the perpetual crisis in the state of Manipur to bring peace, normalcy, harmony, and the safety for the people of Manipur who are the citizens of this country. The Maina Toksom Lokesona, Honorable MLA and High, the Samanaba Mong Neduga, the party presidency, 𝗓𝗓𝗓𝗓 Nasmaini that this House resolves anonymously, attracting Article 74 of the Constitution of India, where the Prime Minister of India is the head of the Council of Ministers of the Union Government. The members of Manipur Legislative Assembly felt the urgency for having a thorough discussion with the Prime Minister of India in the matter of the endless and the perpetual crisis in the state of Manipur to bring peace, normalcy, harmony, and accept the people of Manipur who are the citizens of the country. Sumaina, Ladiba, Hojik Manipur crisis, Masigi, Matanga, Prime Minister Su Yauna, 60 members Su Yauna, members in Su Yauna, Amtan Kanaraga, Manung Mapan, Kaidana Kanaraga, ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯂꯣꯏꯁꯟꯕ ꯑꯃ ꯂꯥꯛꯅꯕꯒꯤꯗꯃꯛꯇ ꯔꯤꯖꯣꯂꯨꯁꯟ ꯑꯃ ꯂꯧꯁꯦ ꯍꯥꯏꯕꯅꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯄ꯭ꯔꯥꯏꯝ ꯃꯤꯅꯤꯁꯇꯔ ꯎꯅꯒꯦ ꯃꯇꯦꯡ ꯄꯥꯡꯕꯤꯌꯨ ꯍꯥꯏꯕ ꯅꯠꯇꯦꯕ ꯃꯗꯤ ꯍꯥꯎꯁꯀꯤ ꯃꯦꯖꯣꯔꯤꯇꯤꯗꯤ ꯃꯈꯣꯏꯗꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤꯗꯤ ꯑꯣꯄꯣꯖꯤꯁꯟꯒꯤꯗꯤ ꯃꯉꯥ ꯈꯛꯇꯅꯤ ꯇꯔꯨꯛꯅꯤ ꯑꯗꯨꯁꯨ ꯑꯗꯨꯝ ꯕꯔꯥꯕꯔ ꯔꯨꯂꯤꯡꯒꯤ ꯁꯥꯏꯠꯇ ꯑꯗꯨꯝ ꯑꯃꯗꯤ ꯆꯠꯇꯅ ꯂꯩ ꯃꯃꯤꯡ ꯄꯟꯗ꯭ꯔꯁꯨ ꯌꯥꯏ ꯑꯗꯨꯅ ꯃꯉꯥ ꯈꯛꯇꯪ ꯉꯥꯏꯍꯧꯔꯦꯕ ꯀꯣꯡꯒ꯭ꯔꯦꯁꯀꯤ ꯑꯗꯨꯅ ꯃꯉꯥꯁꯤ ꯈꯛꯇꯅꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯌꯥꯎꯍꯜꯂꯝꯕꯁꯨ ꯌꯥꯏ ꯌꯥꯎꯍꯜꯂꯝꯗ꯭ꯔꯁꯨ ꯌꯥꯏ ꯎꯅꯕ ꯀꯥꯟꯗ ꯇꯧꯕꯇꯕꯨ ꯑꯌꯥꯝꯕ ꯃꯦꯝꯕꯔꯁꯤꯡ ꯑꯁꯤ ꯌꯥꯎꯅ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯄ꯭ꯔꯥꯏꯝ ꯃꯤꯅꯤꯁꯇꯔ ꯎꯅꯔꯒ ꯊꯔꯣꯂꯤ ꯑꯃꯨꯛꯇꯪ ꯈꯟꯅꯁꯤꯅ ꯍꯥꯏꯕꯅꯦꯕ ꯇꯥꯔꯤꯛ ꯑꯅꯤꯗ ꯄꯤꯔꯦ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯀꯩꯅꯣꯒꯤ ꯔꯨꯜ ꯃꯥꯒꯤ ꯔꯨꯜꯁ ꯑꯣꯐ ꯄ꯭ꯔꯣꯁꯤꯖꯔ ꯏꯟ ꯗ ꯀꯟꯗꯛ ꯑꯣꯐ ꯕꯤꯖꯤꯅꯦꯁꯀꯤ 105ꯀꯤ 3ꯗ 1ꯁꯤꯗ ꯑꯗꯨꯝ ꯌꯥꯎꯔꯦ ꯅꯣꯇꯤꯁꯁꯤ 3ꯗ 105ꯀꯤ Canada clause 3 every resolution of which 5 days notice has been given shall be included in the ballot to be held for hereinafter provided in these rules. Mangani clear period dum yaeba. Ado ngarang yenaba kandadi makal BJP spokesperson and misleading tauba. Why don't the Laxake? Hosiki Kakana, Hanbagi, Manipur Chief Minister Gofamziki, Chop, precise respond number PV Ravanina. I queen Narang Ze, Narang Patuki Fazina, Congress na go out over Gi, Maram Zita Mapungi and Narang Equiki dialogue Sitamzaki, Maduda, Equiki BJP, Wangango ina, Equiki BJP in a Tavira give representatives, Shores Comar Mangam, the Mahamapungi Fondukiva, Mahaki Warozi. Congress na Miyambu Lana Haidare misinformed already. Put us the young minister. Let us have a look. Okay, please. See the Hydria. But the second briefly, I during us, Narang misled them to her. I expect on the day encourage responsibility Haitare. Program Sigim, the program master and Karneva. Other Enkarna Kutta Magi. Rules of procedure in the conduct of business. Pai biram the ngarang is a toy the Marandi penalty any whom Pamagas opposite party or Gadi. Quite pray the encarna yen counter but Hado Putano Tado Kumayo the other day Aduni Ngarang Toke Dorise. Encara Marakta Suntopiga the Neva, Lana Ijala Baganda. Either of the Madi Masi Amor of the public key education Namugum name was a kind of things we discuss in our ma'am, Townry Miami, Yangi say, Mamagi no get Tabok Tong Chaluraga, Yenga, Miami say upgrade Townry never. A brief of wife time, Adon Matum Dade Quena, Masima, Edum Tamjaram gave all we are there. Adana, speaker na Tawigado say, Yare, Natragi Yadi, have say.
rule 5 days ki clear matam se dum phangabani na ekhoi da Friday da tawgadabani private member resolution se Friday khata da tawbani as per rules to ki matungina ada Friday da tarabani na e na khoi je list yaure haiba ma list yauk tragadi denial ma notice thagadabani hai se list provided that the speaker may allow it to be entered in the list of business with notice shorter than 5 days 5 days ki makhata na haide sang na pirak busu yai notice se ko ado kano se speaker notice ma thara haigadabni denial origasu madu chinna haigera nomitu da session tawringe da haigera ama haibi bam change tumine ka lesson bisu yade adu ko related oibani ai kaka da fair chance to pinning bagi ena footage to yungmina jai jabani adu footage to yungmina je and after that kaka na haining ba mayam to loi haibi yare relate to gane na khanjai soidana adu ki fair chance to mangasi pi hoge ngarang di congress ki representative lakta bani na ngasi congress ki working president lakpa sida adu ki opportunity to pijening bai to bani ai koi miyeng ta view single let us have a look. Aina live active ne ais ne ba entire context se house ke mapung phaba resolution ma mana lana it is the media da interpret to ba saranturan haijelip se masi di madi privilege di so eba even conduct to we ba channel bhabu dum privilege so have tai promote to ba have tai maram di hida hai se resolve to eba kari tawri no resolve to je ar su tawre aduga su je handok na ba mana hai se abrogate to we tawna center da high CI se masi kari no haragadi masi ki decision se asai ki March 11 2023 da cabinet na law ki decision hai ta miraj cabinet na kari decision law ke su se March 11 da Hindu das maine yawi ko Manipur government withdraws from suspension of operations agreement with the militant groups. A government press release said that the steps were taken in view of the violent incidents that happened in Kangpokpi district. अरे हौरब नेबा अखोगी conflict से build up तौर से दाइदे हौरब नेबा मसीबो opposition से यावना अखोई मैम पुन्ना support तौसी हाइदना तुम तौरगा suspense सु से लोकथोक मतम ओइरे हाइबदेगे अमुक तारीख कनोदा 29 February दा 5th session of the 12th assembly की 5th session से दा लेबना लगा सिगी से लौखिब नेबा ऐसा बसे आर्स कई माय मतुंग लगा ngam जे माम दे नुआइत्रे अखोइना अदुगा मसीगी हाइबा हुजिकी बीजेपी स्पोक्सपर्सन ना हाइरेसिदी चाइ लेतबगी वाने समना हाइरगदी आदि मचिन थिगे न थिबने बसिदी मान हाइरेबा आर्टिकल 1 होगे रूल 89 हाइरिबसे मान सोइदन इंटरनेट ते यंगदा तवंगने दिल्ली के असेंबली की दा तवबुनीबा दिल्ली असेंबली की ददी 89 दा यावेबा सिगी कैनो से 12 days क्लियरेंस बिगदम जखुजे कंपैरेटिवली ऑल इंडिया के सम्मान मने माना कमायने दिल्ली के इंडियन टेरिटरी दा यावरमिबनो हाइबदि सौपा मनि को हाइरसे अदुगा अदुगुमदगे लौसलगा टॉप स्टेटिक हाइबो वनगनी अदुगा अखोगी सिगी कॉपी आइना साइ थमजेबा रेजोल्यूशन चैप्टर 8 की दम सेंग यावदुना लेरबने हाइबा से 105 तदम हाइसनी 3 दा मागे क्लोज 3 दम यावरसिने अदुना मसिदी याम कन ngang हाइदे ओइदिगा हाइरिबा हुजिकी स्पोक्सपर्सन सेना हाइरबदे लाइबक्ति हाइब ताइ खोइ करि तबो याबगे हाइबदुदी खोइ मदुदी हक्चनदि खंदे मासु पार्टी के ने ngang बो ओरगनी अदु तमुसौ चै लेतबा हाइब ताइ हजन हजन याम तोइना तौबदे मा यावबदा खनबा चैनबा सुम तो बीजेपी नदी थाबिरोइदमने सिगुम जे पब्लिक ट्रांक्विलिटी माहले हारेबा अदु चैकी वफम दम तोपि अदु वारक मने अहल मोइना हाइबम थोकु दम हाइरिबने कैसु काइदे नंग नुवाइदरसु दम कैसु काइदे अदु सुम नको कका सुम मिसा हाइजबने अदु एनीवे आई कोइ कोइ नदी कका अदु आई ला मखा लागे को अदुमाइ लेरे अदुना मसी रेजोल्यूशन सी मागी मखोगी गवर्नमेंट कना लौखिबा बीजेपी गवर्नमेंट लौखिबा डिसीजन दुबो मेरिट सपोर्ट तौरगा कांग्रेस यावना मपुंग फाबा रेजोल्यूशन मलेखिमने मदुबु चैलेंज तौरेबा बीजेपी के स्पोक्सपर्सन जिना अदुदी इट इज फॉर द पार्टी टू टेक एन एक्शन एप्रोप्रिएट एक्शन माइ मतक लोकत बाय दुदी बीजेपी ने ओजरसन होबा अय दवाइ दुम थमगे माइ एरिया जे याम कना यावनिंदे ओके अदुगा हुजिक 105 की मतुंगिना याबनिना स्पीकर ना मतम जाना अखोइ से यादे हाइबजे हाइबिगदमने मसिदा verbally manung dalai ne house ki member mayam haibadi resolution si akhoi ge private member resolution si ani ni amana mantri oidaba any member na ruling gi su kaino su yauna opposition gi yaudana ka ba MLA sing house dalai ba MLA sing da adu member ka weba aduna loba propose to move to resolution jibu private member resolution hai government gi mantri organ government gi resolution ne chale ba statutory hai bina ek amal le bina maram oidana khoi gi house ji resolution pass to de adana lagan statutory resolution ne chale central ek amana namdal agan hai ba adamai ne le adana private member resolution gi rule se khoi rule da manipur gi rule da yawbani na masi thoidong hainingai leite tobudabu ngangle gri badi
government ki house of the leader na masigi se threadbarely floor da khanabsi pamde di adudagi spill out tawrkada ba makhan ngangna thoklakadaba mayam duna magi nuaitaba mayam lerangoni masigi pramandi haukiba irai sagon sen yumse kase yauna maruina deputy cl leader Sri Ranjit aduga party president loina manga MLA manga mo haibatai ngangna bakanda su se cabinet na withdraw tawrba aduga house sinasu abrogate tawedana hairesi center da haidana marandi hidadi opposition amusung house na sidi executive ki mathawni na akhoi mangna pulap na hekta su lawthoe di house na tabiyadi house na kari urge tawdi ay center da made central part tripartite agreement na center gi magi soi tawribdi de home ni executive ne du so MI sen na tawbuni na madu lawthok piu haisi and haibo oring ne ba home department na tawbuni na adu urge tawsi with haise kanu se haise se haibo tai ne ko hangana haibo tai adu my authority di mangandar dum haisi haibo oring ni adu maina dum thamge adu decision de government na lawkhre March 11, 2023 already government gidi lawkhre adu center na chawbuni dominant force benina mo authority leibunina moina haibdra dum chale haidra chief minister na akhoi su leitre no madam langna bada October November December January February da su se khoi leitrabani lokhokhrabani na haidra chief minister na ka khaigib se khabar kagos ka da meeting ka da khoi loina khange haibo ado hojiki su se floor ki house ke floor da hangak bagan da di su si effective point dum haire adu kamdo ba so ji se kana no ba central government ki state government lainagada mari do federal structure do adu manghra highway wani hojik le center na highway no prevail tawrubra Manipur manung da di mahna so floor da hada ma law and order ki disum pai dren unify command so ma hone lokthokre na admit tawre ba adu di chief minister ki from ki position se law and order yaw dre kan ba authority atei lai ke finance ko ma karing ba execute tabu da atei minister su lai finance pai adu di paisa pai tu congress chief minister mapum di oi ditra aduna mapum moi ba state ki sakti du di संविधान पीरियड लौथोखरे अयाम सरुक मरुवा law and the order law enforced of order ready मैम की tranquility peace maintain तौनबगीदमक्ता पीरिब हक मैम दु मांगरे हैबनेबा अदुदि चीफ मिनिस्टर ना मागी पोजीशन से कदाई लेरी के चीफ मिनिस्टर ना अदुम खंबिगने न खले आया ngasi हाइरिबा चीफ मिनिस्टर की स्टेटमेंट से तारबो मतुंगदा the self leader Sri Ranjit Gawari sai CM na hairiba ma debate tawna se haise kamai taw buno hina ada Sri Ranjit na su kaisu kaide moina intimation taw o debate tawna se hoji ko ine de boycott tawi kari gino haringa saina lotion gi da se akhoi ge article 361 another sorry rule gi 361 da ne akhoi ge secret chapter 20 ga 7 da secret seating of the house ram yawre side chief minister na leader of the house na pochi floor da openly media amasung atopa gallery da phamba khotna mayam gi mamang da telecast tawraga ngangne basi nuaitre hair ga su rule 361 gi manung da secret sitting aina ma taw ya tai loina ordinary people loina thon ga reporter mama na khan be aduga kano se secret sitting se taw ya adugi resolution de draft tawgani hujiki lai ba mi ama reporter amaduna sigi se MLA amatar ma pam thok to thokla ga haidok pe yade kari khana gar ge se magi mayum makai du kan ta haibe yade hekli ko bida magi mathak ta privilege house na house ki unanimous decision na decision lawraga ma bu tan thok pe any action law be imprisonment bhaw ya is so powerful magi kanu se koi ge house ga house is all put together all members ni ko hai se adu orga di madu bhaw law CF se hanagi former speaker si location na privately hire aduso chief minister na khumde haibadi that means akhoi haiba resolution da propose tawriba prime minister da manipur ki member punamaka house ki member punamaka luna phasana khanaraga akhoi ma manipur ki issue se threadbarely discuss tawraga thoroughly akhoi lotion na ban lambi mathi si haibane ba lambi mathi base masi prime minister unara tawdra tawradra basana unubam de thawe as per resolution federal structure da akhoi ge India ki union of states ki state ama oiriba manipur na asugumba manipur ki lurba crisis asida apunba resolution ama tharaga opposition ruling yauna tharaga prime minister piba kan prime minister unaroi hariga de adugi discretion da prime minister ke best decision da thadokche maram de ma prejudice oira ba de adu bhau gi tawni thajadi maram de house na hire po state na hire ne state to normal ne ba
aduna government haibaduna government mai mogi party ki part amrina adu phauda akoi propose tausi secret kano sisu session ju tausi in haibada adusu house ki leader na yabidre khana sunga yadre that means manipur ki issue sida prime minister na tha tara manga sujul bau laktaba laoi haibisu chief minister na khangwa male natraga prime minister na ai korokunu ko hair pusu ya ai yawsalakunu ko hair pusu ya natraga prime minister na magi province manu magi state ki country ki territory manungda mai saglak pakanda yawda prime minister kana lege leader public leader kana lege the theory history da hujik chaliba Ukraine toriba Russia ge toriba Russia ge president na magi pikraba state kanoba akhoi province amada missile kafapuda masa chali duti is so serious hojik ti akhoi transnational issue ore ba manipur ki open ore ba kana involved to ma loi khange foreign and yaure aduga foreign militant yaure illegal migrant yaure drug mafia yaure everybody is involved hidigen serious ba atop state ta karam bai su lege adu da khana si other prime minister do moi party ma sengi legislation akhoi di miam gi decision du chat kani ba maram di hojik kanona akhoi gi CM na hairi debate ai bise house mung da tau do ni adu debate sit tau se ne private member resolution manga akhoi ne chamana ba thim da pi re bise hida da debate tau si yadra karim ba debate na ba hida ge na lu ba debate kana da le ri ge karam ba debate no ba kana na chaw bu gi no kana na lan bu gi no kana na sum bu gi no ba public platform se karim no ba phate ba handana khan ba phate ba public platform da prajana pambagi ne ba handaki MP ani do BJP am ta kangam dri do magi ally bom ta kangam dri do si public platform da na tro public platform na pamaga thagat pu du bawar le ba mayang miang mihut orega house sangam ni nadra adu public platform karim si phate ba si prajadi kai ba pi ba chama ne ba no hai ba mall de ka bu ka ga di assembly maro de hai ba wan he ba ko adu su ya ro adu Sri Ranjit na chief minister ki debate challenge to se accept to ba ai tong na ge hai ba adu phil piro ai ngata ngai ko ai ngata ngai adu su baro mamang matung dum loi dum mali maram de appropriation bill ki kar ki tong do leidong su man de ba adu na hai bi su er ba na daga opposition de walk out to re la ro dum ni hai gen hai ba wane ba adu su er ba ya adu su hai ba loi de adu loi khar ka su session am special ko ji ai kana MLA 𝗘𝗔𝗔𝗕𝗥𝗔𝗦 ki wafum am palle akhoi news to quote to ya raga de khidek elaborate with happy ro mate poto news to quote to ya akhoi chief minister ki wafum am na please celebrator leader congress ki MLA sugunu dagi elect torok ba kendra di elect torok ba Sri 𝗘𝗔𝗔𝗕𝗥𝗔𝗦 na masana I want the hayu so kano se discussion sida ai radio ai chief minister ga debate tong re se do house to tong re se ju matam pyo yare tawrage hai okay thank you very much that is one point secondly ngasai thambi badu asima le ko 360 da another point ma aina ngange da ayam lo slogan tawni ngasai ki 29 February ki 5th session da loba decision je ayam ka hanjage ko season news odum oibio session se opposition yauna unanimously akoina central government da su abrogate tawna ba kuki sinau sing militant singdugani ko civilian ga nati ada militant group singduga moina ground rule thugai rabni na si house ta khanagi bne ba ground rule thugai rabni na abrogate taw yare aduna taw hairasi haigi bne ba aduda congress su thawar yauna support tawna taw gre bne kari gi cabinet already hogi ba 2023 ki March da irang se thok tringe da khoi masi abrogate tawre na cabinet na hai gra bne ba khoi withdraw tawre su tripartite agreement de high gram level why still support the way still support the way so in spite of opinion difference later ga su the way series praja gi issue ne ba aduna lady ba phibam masida koina haining bse masi 105 361 ani makta debate to se resolution law se di seminar ya draga hidena luba kayumba issue lai ga de phopyo okay adu ne second point da koina thamjani okay thank you